ole thlir tu te chi bai le vek ule hei tun tuma chuan tun cholnia in nek tur UFC fighter tha mai McGregor lam in hoi velok taila UFC ti hmuhnawm tu boruak siam thiam boxi le pathian po lo chau hial thin khopa min ring tok ma se mi puirin lo tak maya ron piang thar ta dei le tun tum anin nek tur chung changa press conference ma apo ingama ma pathian nena loma wangaron hallelujah piep piep mai Conor McGregor thu thar ngai nom jet mai hi kan thlirin kan ngai thau don ani poni sila video te kan thlir thui tak tak ma in likely subscribe kha min lo me sak le theu don nia thu ma ta nin nek khun tur hi soi ma salok taila McGregor le Max Holloway te hi ke mani tan chuan India sana chuan July ni som pani pathian ni zinga anin nek dona UFC 329 even hi zing daruk le chan ve tanga pek chu tan tumania anni pani hi main event anni dona wangin ato bera in nek tur anni dona chu wangin octagon chung an lu hun tur hi zing dar kwa velai mo dar koli chan ve vel te po ani dai mai theya midang in nek dana zirin an latlai hret thei boka an ma ve hret thei thau boka ni thumalama kan seitong khan tun tum McGregor ron comeback zet chu adana dang hle maya media ma alo lu rualin a hallelujah ngal ni McGregor hallelujah chan hi tharau lama hlimna le lomna alan tirna ani vetlat maya McGregor chuan ti hian soya kumnga chung zet octagon chung alu to lo nuwa in nek tura alo le le thei hi pathian khongaina liau liau ani thu apuang chuak ani media ma haronin lan khan hlim mel takin a hallelujah mek alo kir le ta naw teu pathian hena lom thuam ro seti in lom thu aron soilang masaberani McGregor chuan ake chiat nu le boina tam tak apal tlang nuwa alo kir le thei hi a phu lo khongaina ani thu soin sambung za som pariat chang som ni pali thu tlar haron puang chuak bokani he fight week a hian press conference a ake thlik sa khorin na chungchang an zo fiana McGregor chuan ring tu ani na chiang takin atar langta a kanuna engkim chu isu Krista hania ka chunga hian isua hanunga ropuina zongjong po ata ni ti in phur takin media ma pathian ta ani zia ta lang heng he ni amai ro chu McGregor hi pathian ami piang thar tak tak anga mu fam kim ilo tum lutuk chuan ila mutling theibik lo mai theya michim om le minge om tak ani na kha in nek na lai na phe chuan ala poimo khop maya hala ban san le theibik lawa apoi mo na lai le atang ka na lai hetiang lam thila phe chuan ala tam em wang hian ala sim mak theibik ri silawa he wang hian lodem ngot lote po a thawme tuna anik puipa tur Max Holloway nen hian kumsang ni som pathum khan an lawin nek to a khami tum khan McGregor hi unanimous decision in alo chak to ani kumsom pathum nuwa anin nuainon le don ti na ni chu ngatinge Gregor hi are tak wangwang kan ti chuan kumsang ni som ni pakhata Dustin Poirier nen anin nek khan ake atli nu in professional fight alama chon le mi alawa tunain nek le tur hi a comeback fight liau liau tur ri dona amaro chu ama ang thawin aron in ring tok le hlea anin nek masaka alo ne to nu hi tuntuma hian a ne le theidon nge UFC a chol san wangwang na chu a chak lo pui ve don te po hriata chakom to khop maya Max Holloway hi BMF champion lai le UFC fighter ro thap tak mai hania boxing thiam mai ani boka welterweight a phe chuan in nek tura an voi khat in beina tura ni don ani abekin thalai lamte chuan kan thresa thewanga anin nek ma hian thuthang siam le borok lian tak tak aum chhole nual mana hi chu McGregor style ani ti kan thiam theu ome McGregor coach soidan chuan atira chuan welterweight striker ro thap Carlos Presnen in nek turangin hanloin buat saya ma se UFC na nuwa Max Holloway an ron thlang ta jok ani tin tuna in nek tura hian thuthang om dan chuan McGregor hian he fight a hian base salary ringot po dollar million som panga a hlotling don ani mela Holloway hian dollar million thungvel a hlot thung don bok nia soyani tin heng baka hian tuntuma hanin nek zo nu hian McGregor chuan in nek lena tur date ane puile thlap to thu a soi bok ani ole tuna chuan McGregor atluk chiat chaudan le anuna pathian a hriat chaudan toy kim changin ngai thale lok taila sport journalist pakhat
Ariel Helwani ne na anin biak na McGregor chuan pathian laka alo chet sual pho to thule amma anun diglo tak taka halo am to thin na awang khan poi ati thu a sei chuak ve hiala pathian in mun sang tak min pe kha voitam tak kalo ti zak to thina ka in hre thiama khatiang khachu ka tinon le to ngai lowang ti in a sei ve hiala ni McGregor chuan a ke atli an nu le thil tam tak har sanale boina ama chon nu khan anun atlak siat ne le thu a sei boka soitawngin in nega chol san wangwang lai khan ain liam mai pielama amanuna har sanat sang sang alo tok chho nem em maya chunga wang po chuan ama ye in mutsuak ve ti lo thei lawa pathian lo chu engma dang alo om to lo ti in asa khorina chu ama zong aina thuk jok thu te po a soi chuak hialani McGregor hi Ireland rama Catholic chung kwa seilian ania tun haya hian a Bible le a rosary te chu Catholic pui thiam ne na a hriat puina a lan tira social media meupo Krista chu choi moi nomro se ti in atar lang na sa hle ani anun luilaka in lamletin pathian thule sa kho hroina laka kapum khatla to don ti a soi bokani amalama pokan soitong khana fight nu nung ber chu kumsang ni somni pakhat khania aron chunjom le na tur chu hei kumsang ni somni paruk ani dai to maya hemin kara hian ama danglam na satak athleng chho nem ve em mani ti chu tuna kan ngai thla ka tang ti po han kan hrenual in rin oma tin a interview na pakhata phei chuan kanun hi ka thlak dona ka chung ko tan ka om to dona pathian ka hnai to don te po lo ti hial bokani McGregor hi zero atanga hero kai chho ati lo thei lawa kumsang ni som kha chuan electrician alania chuta chon puisa tlemte ala hloa tlema zong ala hlo ve chawa chutia omlai chuan UFC champion kani don ti in a thian te nena anlo soi hial to thina hamaro chu tu manan oilawa mi nan nui zat vel mai thina ni McGregor hian UFC alu chil nuwa record ro pui tak mai siama chu chenge kan ti chuan Jos Aldo ni nanin nek tum khan ya hi second som pathum chung lekin a knock out mana Jos Aldo nen featherweight belt in chuwa hanin beina khan second som pathum na chia Jos Aldo kha a knock out a tuna pohen UFC title fight a chakrang ber record ala siam mekani soitongin kumsang ni somni pakhata Dustin Poirier nen anin beya ake atliaka mitam takin McGregor chu top to ahuna top to ni ti in ang boruak po aday ang reng viewa mase sangni somni panga somni paruka kapiang thar kadam tiin aron let le ta thunga pathian an hai thu aron soi ta chiam maya tuntu mai ro chuan piang thar chungin Max Holloway nen anin beve thung don ta hani e poni sila kan thu top na chuan tuntu manin nek na tura hian clear tu mi puilam te poni nge kan rin dan tunge chak zo ka kan rin media ma anin soipa na khan McGregor khan second som chungin ka knock out theyang ti kha soi hiala he hiaron ti thein kan ring McGregor hian tin tunaron comeback le na hian ama ang khan a fight hi ala pui viawin kan ring nge a chol wangwang na khan ama hian ngong anei kan ring tlang de wem ti te thleng po khan kan mu dan le anin be dan tur kan rin dan te thleng po khan comment lama kan soi zuanga tunge chak zo ka kan rin ti te thleng po han kan soi zui don nia. Connor, welcome back to a UFC Media Day and a fight week. 5 years away from it. How good is it to be back, feet on the ground in Las Vegas and be here for a fight week? Hallelujah. The Mac is back. Can I get a Mac energy, please? Tristan, thank you so much. Hallelujah, baby. Thank God. A beautiful day here in Las Vegas. This is the day the Lord has made, and I will be glad and rejoice in it. It's great to be back. Weight's on point. Body's on point, mind sharper than ever. Plan is laid, set, and we're ready to go to war.